So mwebale munonga. So twaza kuigura Bibuli zitu Samueli wokubanza. Samueli wokubanza Samueli wokubanza shura 15 omushorongo ogwa 23. Samueli yokubanza omushorongo no 15. Samueli yokubanza eshura 15 omushorongo ogwa 23. Nahagira kwonka obugomi ninka ekibi ekyoburogo n'obugangazi ninka okuramya ebishani na baterafi nkoku oyangire ekigambo kya Mukama nawe ayangire kwoguma aha ngoma. Kangarike mutandikira mushorongo gwa 22. Samueli yamugarikamu ati nogira ngu Mukama nashemererwa ebitambo ebyokwosya n'ebindi bitambo nkoku ashemererwa okworobera iraka rye. Manya okworoba nikukira ebitambo n'okuhurira kukira ebishaju by'empaya z'entaama. Ogwa 23. Kwonka obugomi ninka ekibi ky'oburogo n'obuganganzi n'okuramya ebishani na baterafi nkoku oyangire ekigambo kya Mukama nawe ayangire ku oguma aha ngoma. Erizooba nyosire omurikwera arikunyoreka enshonga egi kandi teri muri itwe twenka eri omu kanisa yoona omunsi yoona. Hariho ekizibu eki bakweta oburogi ningashi witchcraft. Bwire obwingi nituteekateeka ngu oburogi n'omuntu ajwire ebigutiya ari omu kafuuha kutukuhurira ngu oburogi nikyo kikwija omu mitwe yitu. Kwonka nitumanya ngu omuzigu witu Sitaani aine obwengye bweye obw'okucwekyereza hati nahindura fashion kandi hati oburogi buri n'omu kanisa. So obutumwa bw'eriizooba nibugira witchcraft in the church today. Oburogi omu kanisa erigyenda. So omu twareba omu Samueli yokubanza eshura 15 ogwa 23 twareba nabi Samueli arikugambira omugabe Sawulo. Rwanga akagambira Sawulo omugabe Sawulo ngu gyenda ocwekyereze eri ihanga eryahindurwanisa Isirairi kandi obacwekyereze boona otagira owasigaho. Ako akamba aha kanisa Isirairi bakaba bari abazigu ba Isirairi. Mwena nimumanya ekyokureeberaho omugabe Sawulo kiyahikireyo kiyareebera omugabe Agaga. Shawuka nareebe ogwo gushini mwitanta amutaha rubaju araba nkomu nyamiishwa areeba ente z'ebishaju hashegi ningitandikira kugita agitaha rubaju obunyunyukire abutema. Nikyo kimwe byona batyo kiyagarukire aine entaama aine enyamiishwa nareeta kutambira Mukama nabi yamubuuza ahabwenki yagomera Mukama. Then Samueli nanka Sawulo yagira tokumanya ngu nabireetera kubihongyera Mukama niija ebyo binabisipeyaringa kugira ngu mbihongyere Mukama. Then hati nigwo omushororongo ogu twaheza kushoma kangarike ngushome twatandikira gwa 22. Samueli yamugarikamu ati nogira ngu Ruhanga nashemererwa ebitambo byokize n'ebindi bitambo nkoku ashemererwa okworobera iraka rye. Manya okworoba kukira ebitambo n'okuhurira kukira ebishaju by'empaya n'entaama. Kwonka obugomi ninka ekibi ky'oburogo n'obugangazi n'okuramya ebishani na baterafi nkoku oyangire ekigambo kya Mukama nawe ayangire ku oguma aha ngoma. So actually ekizibu kya Sawulo ahi kyatandikire Ruhanga kumwiha
akuba omugabe wa Isirayiri kikatandikira aha bugomi. Kandi ogwo omushororongo gwa 23 nitureeba bakakwatanisa ekigambo obugomi na n'oburogi. Kandi hati nitugira ngu ebyo nibyizira nkahe? Obugomi n'oburogi biine kakwate ki? Hati nikyo tukwenda kwetegyereza erizooba. So kurugirira aha mushororongo ogu, oburogi nikimanyisa okwanga ekigambo kya Ruhanga. Ahakuba nitukimanya omutwe gw'ekanisa ni Yesu, niwe ekigambo kya Ruhanga, kwonka omugabe Sawulo akagira ngu yayanga ekigambo kya Ruhanga, yasharamu kukora ekyakweyendera omu habw'eki Ruhanga arikwenda. Then bwanyuma yayenda kubitwaza oku arikwenda omu habw'okweherezayo aha Ruhanga. So ekitwareeba ekyokubanza turiyo nitureeba oburogi nikimanyisa ki? Oburogi kimanyisa kiine akakwate n'obugomi. Obugomi twena Ruhanga akatuhanga kuba turi ahansi y'obushoborozi bwe. So nikangahi obu tukuba turi nka Sawulo? So nitureeba Sawulo ku yayerize kusharamu kugoma, ku yashaziremu kugoma. Tukatura omushororongo gwa 23. Kwonka obugomi ni nk'ekibi ky'oburogi n'obugangazi n'okuramya ebishani na baterafi nk'oku oyangira ekigambo kya Mukama nawe ayangire kwoguma aha ngoma. So Sawulo ku yayangira ekigambo kya Mukama, Ruhanga nawe yamwanga ku yaopozingira authority ya Ruhanga, Ruhanga nawe yamuyaho authority ei yabiire aine. So nikyo kimwe na hati nitureeba Sawulo akaguma ari omugabe, akagumizamu ari omugabe kwonka atiine bushoborozi bwa Ruhanga. Abaisirayiri bakambamanya ngu omugabe wa Isirayiri ou Ruhanga yashukireho amashita, kumbe Sawulo hati n'ebindi ebiriyo nibimuvuga. Hakuba Ruhanga akamurekura buri ngu ahakuba oyangira ekigambo kya Mukama nakurekura nakwaka obugabe. Niho tukureebera Sawulo akahenderera ow'omufumu hati obugomi n'oburogi nibishushana, hati akagyenda kuronda ebikushana n'eki yabiire ari. So eki kituriyo nitureeba ekyokureeberaho ekyo, erizooba Sitaani eriyo nekikoresa munonga munonga. Mwana muri omushororongo okugira ngu Sitaani omu Bakorinso okugira ngu Sitaani nayehindura nka marika w'omushana, kandi tekyokutangaza ngu n'abaheereza be nibehindura nka bamarika b'omushana. Noteekateeka ogwo omushororongo gumanyisa ngu Sitaani hati Sitaani eine amakanisa, Sitaani erihiire kutandika amabaara, Sitaani twosire nitukigambayo enshonga egyo, kwonka erizooba nitwenda kugitaaha omunda tureebe ekikureeta Sitaani nehenderera ota eine nk'ekanisa. Niyo egi spiriti ya rebellion ningashi obugomi. Oshanga obumwe nitumanya nituheereza Ruhanga kwonka omu muringo gwitu oshanga nitwenda hakuba Sawulo ariyo nateekateeka ariyo nayokyeza yareeta eby'okuhonga ya Ruhanga, nareeta entaama, ezi ente mpango shinyo naninza kuzishara nta kandi ndikwenda bamugira ngu iwe Sawulo manya okworoba kukira ebitambo n'okuhurira kukira ebishaju by'empaya z'entaama. Kwonka obugomi ni nk'ekibi ky'oburogo. So oburogo nibutandikira nkahi kandi nibwija buta? Nk'oku twaheza kureeba nibutandikira aha butoroba, kandi ekindi nitureeba Ruhanga ku yayakire Sawulo engoma, yayenda kuguma nayo omu maani geeye ningashi eki bakweta control. Control n'ekintu eki tukureeba na n'omuri Jezebel.
akari omukazi bakumweta Jezebel mwamurawulira rekyo tingimo obutumwa nkanda abugambe bo bakweta Jezebel spirit. Jezebel akainemu ekintu ky'okukontrolinga yahendera isire n'abaana be ba Ruhanga habw'okugira kana yenda abakontroling. So omwoyo wona oinemu egyo attitude akwa Bible netujya ngu where the spirit of God is there is liberty. Ruhanga takutujema kumwikiriza kandi n'omwoyo we orikwera natwebembera takutujema. So Saulo Ruhanga kiyamurigireho hati yatandika kukoresa obuntu bwe nkawe hati yayenda okurwanira engoma eyi Ruhanga yamwakire. So ekinkwenda twetegereze eriizooba oburogi omu kanisa nibwine akakwate n'obuteemerera gye n'obushoborozi bwa Ruhanga niho oburogi bukutandikira. Kandi twareeba nibubaasa n'okutandikira omu bantu abakuru bwo tibukutandikira omu bato bwija buzingaho nkati nka pasita bushara. Oshanga omuntu oriyo nookora ebintu omu maani gaawe tokubikora mu maani gaawe. Oshanga ningashi owisheemwe oriyo noohereza Ruhanga omu ministry oyi Ruhanga akukwasize konka hati time ehika otandika kubikora nk'oku okwenda kutari nk'oku Ruhanga arikwenda. Hati hahendera harimu omujungu bakyeta controlling kwenda ngu ebintu nyenda bitwazibwe bati nk'oku nkubyenda kutari nk'oku Ruhanga arikwenda. Hati ntwijuka Saulo niwe muntu owatandikire kuhiiga Dawudi. Atandika kuhiiga Dawudi yayenda kumwita ahabwenki ahabw'okugira spirit y'oburogi ekemutayire mutware rebellion and witchcraft are connected. So kandi ate egi spirit eri omu makanisa eri omu levels zoona Ruhanga akateekaho institutions ishatu. Eyokubanza actually niina. Eyokubanza n'omuntu iwe nkiiwe twena nk'oku turi aha Ruhanga nayenda ategeka amagara giitu tube twine akakwate nawe turi ahansi y'obushoborozi bwe. Eya kabiri hariho family. Bible negira ngu Ruhanga omushaija niwe mutwe gw'omukazi, omutwe gw'omushaija ni Kristo, omutwe gwa Kristo ni Ruhanga. Nimure Ruhanga kwaine order. So egyo order kekuruga omu order bati hati mumanye ngu rebellion egyo neyo yatandika kandi ate oburogi butandika. Ningashi ezi examples hariho government nayo ni institution endiijo kandi Ruhanga kana yenda government etegekwe abe niwe yagitegeka. Nikyokora omu kubanza katakwenda Ruhanga katakwenda Isirairi egira omugabe ako kana yenda abe niwe yabategeka omu bwijwire bayanga ngito ntwenda aratutegeka biki biki. Nikyokureberana hati government nyingi ez'ensi nizikuhendera zisiire obushoborozi bwazo antikristo bafominge government emwe erarwanise Ruhanga led by Antichrist. Ediini zoona nizakuhendera zikozire ediini emwe erarwanise Kristo. So ebyo byona nikyo kituriyo nitugamba heri izooba. So egi spirit tubaasa kugyeta the Jezebel spirit again, tubaasa kugyeta the spirit of Antichrist kandi tubaasa kugyeta witchcraft in the church. So ekindi yo nimbaganira obutumwa oburuhanga buntiire aha mutima twena nibutukwataho ahakuba tuba tutamanyire omuzigu witu okwakurwana tuza kuhendera noma hariho tactics zimwe sitaani nekoresa bwa tactics bwingi nituhendera tusingwirwe. So twareeba amagara ga Saulo akahendera nagezaho controllinga then manipulation arikuhakanisa n'abaheereza ba Ruhanga akatandika kuhakanisa abaheereza ba Ruhanga bashikire akatandika okwetungura nkimanyisa akenda kukora ebintu omu maani ge
ekyarigiremu jealousy niki enugu noma Yesu yaba ari mukama witu twena ntwaturya bishemu harimu ebyokuhayahayana noho w'amaani ow'amaani no konka tukakweza kuteebwa aha rubaju hati hatandika hati noho wakuba ow'amaani hati nikyo kyabiire ahari Sawulo atandika omwetunguro in simple terms wanenda kusamarizinga pride omu kigambo kimwe negira look at me niyo summary ya pride mundeebe kandi wanenda kumanya humility negira look at God konka Sawulo moreover akatishuka Ruhanga yakora ebyakweyendera it's all about me niko yabiire nagamba yahendera hati kimurugiremu jealousy Ruhanga kiyamwakira engoma yagikwasa Dawudi hati kiyatandikire kureeba Dawudi yayenda kumwita hati yarugamu control which leads to rebellion. So hati ogwo muzimu ninga sheji witchcraft omu kanisa netamburiramu bata nikyo turiyo nituza kureeba. So nikyo kimwe omu kanisa twareeba omu Yakobo eshura ya 3 Yakobo eshura ya 3 omushororongo ogwa 16. So tutakayikira anshonga egyo okwemphasizinga egyo twatwarigayo egyo erikugira ngu omuzigo oburogo omu kanisa nigurugahi twareeba niguruga omu rebellion obugomi na n'omwetunguro. So hati nyenda tumanye kuruga eri izooba Ruhanga akateekaho structures z'obushoborozi nk'ekyokureeberaho eka omushaija akamukwasa obushoborozi niwe mutwe gweka hati omukazi arikuba atari hansi y'obushoborozi bweye omuri Mukama hati egi spirit y'oburogo nemutahirira niitwe abashaija omushaija omutwe gweye ni Kristo hati omushaija atari hansi y'obushoborozi bwa Kristo nikyo kigambo kya Ruhanga hati aho spirit y'oburogo nayo neyo yatekinga obu. Which other one? Ekanisa Ruhanga akateekaho muriisa onkana n'omuriisa yatishuka kigambo kya Ruhanga akaza omubyeyi hati spirit y'oburogi taking over government ihanga lyakwata constitution ekatishuka ya Bibuli oburogi bwa taking over. So twine kwegendesereza kandi tumanye ebizibu byona aho bikuruga konka tukatureba omu kanisa how does the witchcraft like behavior appear in the church. From James chapter 3 verse 16. Twatandikira gwa 13 bwa context kugira twetegereze enshonga egi. Omuri imwe noho ine obwenge orukwetegereza ahabwe emitwarize y'emirungi ayoreke emirimo ye n'obwenge oburumu obucurezi konka ku murabe mwini hari n'obusharizi n'okweyendeza omu mitima yanyu mureke kweyimbisa n'okubiiha mukarwanisa amazima obwenge obwo tubwenge oburikuruga omu iguru koreka n'obwenge bwensi n'obw'abantu buntu n'obw'aba dayimoni ahabwokuba ahu ihari n'okweyendeza biri niyo haba okurabanamu n'okukora kubi kwona konka obwenge oburikuruga omu iguru kubanza buba obushemiire kandi obw'obusinge obw'okutwazagye obwikiriza okutiisibwa obwijwire embabazi n'ebyana birungi obutarimu kugambira habiri n'obukwakuba bugobya
So eje mishororongo networeka ekyo kureberaho. So ntwantujya mpino bwenje ubwa Ruhanga tubworeke abo mico mirungi no kwecureza. That means twa connected n'obutumwa butwahurira Sunday mwenu rukunde y'amazima. Konka ngo hariho bwenje bubi obutari kurwo mwiguro bw'enseegi kandi obwa daimoni. Meaning obumwe orasa kushanga nitwe abaana ba Ruhanga, there can be a possibility okutamburira bwenje bwa za daimoni. Teramu akashani daimoni obwenje bwazo nibwo buriyo nibutambuza ekanisa. Ekanisa egyo neriyo nekutora nkahi. Kandi ekyo kureberaho obwenje obwe tubwenje bukurwo mwiguru kureka n'obwenje bw'ensi n'obw'abantu buntu n'obw'aba daimoni ahakuba hati muhure bikurwo mu bwenje obwe ahakuba hwihari no kweyendeza biri niho haba emirabanamu no kukora kubikwona. So nicyo mukurebera edini, sorry to say this, konkama dini abinja bakutekateka mbaramya Ruhanga sitande hendere shitamyo mu kitebe cy'ekanisa. Ebyo bakwete kanisa ushanga ati sitani abameshongoza akeshongo ekyeshongo yagira ngo omuntu naburira atenjiri aza ari omufumu rurangano. So nibyo biriyo nibibaherizo ushanga aba bashaziremu kutwara omwanya gwa Ruhanga ninye hina wundi yo ningambira kubukonka ejo point eshikire hina ine kutwara omwanya gwa Yesu omutwe gw'ekanisa ni Yesu kandi kakurwa omwanya gwe oburogi buteeka ingovu ihari ubwo gwagura omushororongo ngo ahihari no kweyendeza biri niho haba okurabanamu no kukora kubi kwona. Ejo enshonga nayo eryo mu kanisa munonga ahabwenki oburogi bwine akakwate n'obugomi. So solution y'ebyo byona niki? Sawuro akanabaasa kukora ki? Sawuro akanabaasa kugaruka hansi y'obushoborozi bwa Ruhanga konka kanga yagumizamu omuhanda gweye w'omwanya gwo kugaruka hansi y'obushoborozi bwa Ruhanga yatandika kurwanisa abaheereza ba Ruhanga nka Dawudi. Kandi ntumanya ngu Sawuro akahendera aferire omu rutaro kandi egisipiriti yaguma omu kanisa netiine hekworekyerera. Ekindi ekirikurwa omuri ebyo ihari naki ntiharugamu even omujungu ekyakweta false motives. Katuro omu Bafilipi eshura emwe omushororongo gw'15 orahikaho nabaasa kutushomeraho. Abafilipi eshura y'okubanza omushororongo ogwa 15. Egi niyo emiringo ey'oburogi omu kanisa erikudispureyingamu kandi twareba tiine ari immune. Twena twine kwegyendesereza akuba egi ni spirit eriyo neeraba omu nsi yoona omu makanisa. Hakuba sitaani neemanya ngu hati niho haragirwanise n'ekanisa hati yo mission yayo n'okwija omu kanisa ekahindurira ekanisa isabo. So Philippians 1:15 owahikaho naasa kutushomeraho. So nangwana n'omushororongo gundi Yohana yakashatu omushororongo eshura y'okubanza ogwa 9 abeera ari omushaija bakumweta Diotrephes nayereeba ngu niwe arikusingayo ekigambo preeminence mbwenu akasharamu kutwara omwanya gwa Yesu. When it was about ekyakugamba ki ekimukama arikugamba. So ebyo byona nibireeta egi yoona n'emitwarize tukugira ngu
nyenda twetegereze eki hariho abantu n'abafumu arikumangu n'omufumu mbagibeta devil agents aija shitama nkomu church ari agent acwekereze kanisa yona konka ate ekituriyo nitureeba aha kandi hariho abokushanga tujunirwe konka ahabw'egi emibiri yitu sitaani erabiramu kandi eyenda kutukoresa kupracticinga egi spirit egi oshanga omuntu tumufumu oshanga tuturi bafumu konka twatamburira omu mubiri oshanga egi spirit yayenda kushisha ekanisa. So mbwenu kutwaza tutatukuhendera so solution neji Samwiri yokubanza ishura 15 mushorongo gwa 22 twatwarebereyo nabi Samwiri akagambira Sawulo ngo ni kikuru katurebeyo so kimbire ndyaho umweru kwera yanshinja kubagana obutumwa obu twena mbutukwataho kandi twegendesereze ombirebe biturumu. Samwiri wokubanza ariko nabasa kutushomeraho ishura 15 omushorongo ogwa 22 one more time. So reka tuhure ejo advice ejo advice Samwiri nanka Sawulo akanga juhurira we bamugira ngo ruhanga nashemererwa mu kumworobera okusinga okuhaye ebitambo ngo yes haturiye kanisa ebitambo ninkabiya okuhereza mukama okweshongora omukwaya kweyerera kanisa okuza kuburira enjiri bibyona twena akubo kanisa twena turi abebembezi different capacities konka ekiruhanga ariyo nagamba aha ruhanga nashemererwa okumanya ngo kworoba kukira ebitambo nokuhurira kukira ebishaju by'empaya z'entaama mbwenu okutwakubasa kusingura egi spirit eriyo neraba omu nsi yoona nkantare Bible Baptist Church n'okugaruka kworobera mukama kworobera mukama ekigambo kye. Ekyakabiri structures ningashi okuyatireho enshonga y'obushoborozi bwe nekyamazima hanga nagira nk'abaana mworobera abazire banyu omuri mukama ati Moze Chester yakugambira ngo Moze waza ishomero shoma ebitabo byawe takaza omu banywi b'amarwa ate omuri ebyebyo hiine ekikuhakanisa Biburi ataho wamugomera wagomera mukama konka yakugira ngo haza gende kora arebe enkoko ya mukadori yayija yaraba omu Misiri ogitemeho amaguru ataho inorusa kwanga akuba ataho tumuri mukama konka ekiyagamba kyakitakuhakanisa Biburo kanga wagomeroha mukama ati then area spirit taking over ejo ninka family government. Of course, there is separation of church and state. Konka government yizo muringo ekitakuhakanisa Biburi aronke dine mwemba jangu nabishe mwetu bine kutera karuru. No, that's wrong. Yes, government yija kutuhakanisa mutashaba mutakorachi au tupine kujorove. Konko muri mukama nabo ruhanga nwe yagitiro nabahereza bi if they are walking in his way. Ekanisa nkahati pastor
omwe nibasa kubeera ndi nk'akashiija kakye ningashi hoona pastor ningashi ministry leader ori omu kwaya hariho kwaya leader haza ori ahansi ya ministry ya kwaya different authorities omuntu tari arinira aine ekigambo kya mukama akagambiro kanga nowahakanisa mukama konka it's right yatari muhanda gwa mukama hatawe noyine orusa okukora ki obutiikiriza ekyariyo nakugambira ninga okumushikirira ukamugambira ahi yashobya so egyo niyo point nkuru tugaruke aha kworobera mukama nibwe ruhanga aratuha omugisha number 2 tutamburire omu rukundo kandi number 3 tugume turi abekyerezi we keep humble already twatwarebere what is humility. Humility is simple, it's all about God. Full stop. It's all about who? God. Kogire Saulo niyo yabire issue akata kuza kugomera mukama. Ngugenda ozo wihangaririya bono bacwekereza n'abazugu ba Isiraeli. Wakana kushikana agenda atakuza kubuza atakuteka mu common sense ye atakuteka mu kwako bireba atakuteka mu thoughts zeye hate kanisa nhekizubu kiri kureterwa itwe okugendera aha thoughts zitu so tuine kuba humble tugendere aha it's all about God, it's not all about we. Then ekindi twareba we have to avoid actually about humility tureba in James chapter 4 verse 6 abo bwire ntwaso butashomayo konkana hagira ngurahangana hakanisa bakwetungura hereze embabazi abecurezi. God gives grace. God resists the proud but gives grace to the humble. Tera makashani ruhangana wariyo nakuhakanisa matu ruhangana we nahakanisa Saulo hatu we Saulo mabo kwecureza akagaruka ruhanga we yayanga kina kuhakanisa ruhanga akasinga. So to keep on the safe side no kworobera mukama okwecureza ansi y'obushoborozi bwe okuguma turi abecurezi okutukubasa kusingura this spirit of witchcraft in the church. Tuine kwehara orugambo na nokukora ki and division. Katuromba Roma 16 ogwo 17 aho na nobwe twatakuza kushoma okonke ujo verse rinkuru munonga omuntu mwaka jangu mutano so kuhobujurizi okutekurana na no kuhobujurizi omuntu mukama simwe atatandika kutekurana abantu arenjeza bariya tora hara tora ato obumba butakiri bujurizi mwakwabo kutekurana. So ogwo mushororongo Romans chapter 16 verse 17 ariho nabasa kushomeraho. Twahurira jo mushororongo ogwo twahuriramu abakureta garuko tushomere gwa kabiri hata ekitukuraho omushorongo giwe tinkumechi wahuriramu wishemwe konka narebamu hariho enyegese y'amazima kandi ntugitwa amazima. We are united by the truth. Konka omuntu wena arikwemerera akareta ebikuhakanisa amazima kandi akareta okutaana. It is true amazima nigatanisa abantu, that is true,
konko kutana kono kutemerira amazima ubwo umuntu nariyo yatandika cooperating mu spirit ya witchcraft urugambo ukugamba ukushanga ibintu bitari based on the scriptures just biryo byo kureta kutanisa umukanisa aro story emwe umupastor akaba ariyo mu office yagure kitabo kikwetwa complaints of church members against church members yachibiko mu desk hata muntu omakije ukapasita yoryo muntu na ntama bitiwe no mukwa yona chankarangika echachi yona bitiwe no men ati pastor linda ukacherinda nyenda kunotinga hanse yoriyo no gamba kora yeze no kubisayininjira kuniyo wabigama nyo kusayininjira bintu nkebyo ati mbwenu okurgo mu storage waza gambe kintu baba bakweta bakajya gusayininjira cyo wagamba wanore ngunchi kukurema utachigamba just one of the Victoria wishema nkasando kutentura okuzenyi mayo gongo gomuntu okagamba ati mbwenu mukanisa kuturabe kurgerizo wano gamba making sure buri cyo kugamba no baza kukisayininjira bakweta oshitame okuteka osignichi ngo iki ninye nakigambira wanore nziza kukurema kusayininjira utachigamba so hata aho kanisa ejo niko batwarize mbwenu twine kwetantara okuba gossip and division hangana inda tube bamwe na inda tukwatanisize hamwe omumazimage kugira ngo tukwatanisize mu bishuba tukwatanisize omumazima ujemo wareba yargamuramwe hanga katugera ngo ugendo mu bugani face to face omugere sebo nyabo kanoshaha ibintu tubirije yayanga yetondizo yayanga yete kanisa yayanga narhanga natugambera ngo muntu nkogwe atamburemu so ruhanga nkwakwenda tutwaze na inda tukwatanise na inda tukundane then point ya kabiri tukuhendera twine amisho gitu kugatari Kristo ti kugateka abantu nikwe turasingure ugomoyo wa wobrogo umukanisa the spirit of witchcraft in the church. It's all about God, it's all about him. Watu wazaje God be the glory. Ikanisa Yesu akajangu ndyayombeka ikanisa numeche Yesu yagambire Yesu akajangu enje ndyayombeka ikanisa ya Uganda ndyayombeka ikanisa ya pastor ndyayombeka ikanisa ya akajangu ndyayombeke kanisa yanje so ikanisa nitwa abajunurwe kandi omuntu gwekanisa ni Kristo omuntu makajangu wano notekatekange kanisa noyendebe yawe gendo za musharaba ofere buri muntu wena bakubambe bakufumure engaro bakujweka amahwa koreze kubambwa haza utakomao bakuziko zoche hati no kukorfayinga kujange kanisa ne ya echo nkachiyamjo bakweta Dr. Ruben katiri ya radio na urachigama ngomuntu yana urana enda wanura kanisa ne yawo ejo zone zo qualifications bakubamba musharaba ubanzo fere buri muntu wena hati nakuchibase echo mbwena te kanisa neyo neya mukama wayo Yesu Kristo so amisho tugateka ari Yesu echo ntiza kwihaho ihari na competition titwa mukama we are not God echo ntiza kuretera are kanisa nyinje kukombeka kanisa personality ya pastor ninga shobu mwaba missionary nabone babikora umissionary naine personality yeye umwayendangu nkukwa kurebe bintu nuko byine kutwazubwa no umuntu noryo mufreje konkastiro mutwe gwa kanisa ni Yesu so echo nicho kusamarizinga kikakuma ikanisa ya Kristo kugumana etamburaje omisho
then ekyamuheru twine kushaba kugira ngu ruhangayeze emitima yitu turuge tusingure ogwo omuzimu ningashi spirit of witchcraft. Ningira nibyebyo. So katushabe. Ayi Mukama Ruhanga omuhangi w'iguru n'ensi, tukusiima kandi ntukwebaza ako katuha ekigambo kyawe watuteramu n'ebyokureeberaho byingi kugira ngu tubaase kutamburira omu kukunda kwawe kandi tutakatishuka. Mwenu Mukama turi omu biro by'emperu haza Antikristo ariyo naarwanisa na munonga nakurwanisa kandi naarwanisa boona abeemeriire ninga abeetiirwe izina ryawe. Niho tukureebera hariho baanabi b'ebishuba bingi kandi nangwa n'ekanisa zisigire zigamba amazima zitanegyezaho kureeta ogwo omwoyo w'oburogi ningashi rebellion okugira ngu ekanisa yawe etakatambura gye omu maisho. Mbwenu tuhwere nk'oku twareeba oku Nabi Samwiri warabire omu Nabi Samwiri kugambira Sawulo ngu nikikira okworoba okusinga okuha ebitambo. Mbwenu nk'oku tukwehayo kutambira, okutukwehayo kuheereza, okutukwehayo okukorra, okutukwehayo kutambuza enjiri yawe omu maisho, Mukama reka twongere kwehayo okukworobera. Reka twongere kwehayo okutamburira ahansi y'obushoborozi bwawe. Mukama reka twongere kwehayo okutamburira omu mitendera y'obushoborozi bwawe nk'oku wabutiireho omu maka gitu, omu kanisa, omu gavumenti, nangwa itwe nk'abantu kugira ngu obe nambemwe nk'oku watugize ngu tubanze tusherere obukama bwawe n'okuhikirira kwawe ebindi biryatwongererwaho. Mbwenu Mukama nshaba twena otuhwere otubaasise ogwo omwoyo w'oburogi atarisingura ekanisa yawe egi, ogwo omwoyo w'oburogi ariyo natambura omu nsi yoona, spirit of witchcraft etarigira omwanya gwona omu kanisa yawe egi, kureka omwoyo wawe orikwera ow'okutugambira is the spirit of truth, and where the spirit of God is there is liberty. Otuhereze liberty kukuhereza n'amaisho gitu goona gataariiwe kandi kuba niiwe twahereza kuruga n'ebiro byona twabishaba omu izina rya Yesu Kristo Mukama witu, amiina. So mwebare munonga.